Nakon smrti Ebu Bekra 634. godine, vođenje islamske zajednice preuzima Omar ibn el-Hatab, drugi pravedni halifa poznat po svojoj pravednosti, jednostavnosti i snažnom osjećaju za odgovornost prema zajednici. Njegova desetogodišnja vladavina smatra se jednim od najznačajnijih perioda u ranoj historiji islama, kako po unutrašnjem uređenju, tako i po vanjskoj ekspanziji. Pod halifom Omarom muslimanske vojne snage počinju snažno širenje prema sjeveru. Godine 635. osvajaju Damask, tada važan strateški i simbolički grad istočnog Rimskog carstva, Bizantije. Već naredne godine, u velikoj bici na rijeci Jarmuk, bizantinska vojska doživljava odlučujući poraz, čime muslimani osiguravaju kontrolu nad gotovo cijelim područjem Levanta. U 637. godini Jerusalim se mirno predaje halifi Omaru, koji dolazi lično, u duhu islamske skromnosti, te biva srdačno dočekan od strane hrišćanskog patrijarha Sofronija. Na platou hrama tada se formira i prvi džamijski kompleks, čiji ostaci danas čine jezgro džamije Al-Aksa. U isto vrijeme muslimanske snage napreduju i prema istoku. U bici kod Al-Kadisije 636. nanose težak poraz Sasanitskom carstvu, otvarajući put prema srcu Perzije. Već i 637. godine pada Madajin, prijestolnica Sasanitske države koju muslimani zauzimaju gotovo bez otpora. Naposljetku bitka kod Nahavanda 642. predstavlja konačni vojni slom Sasanida i kraj njihove dominacije u tom dijelu Azije. Na jugozapadu pod vodstvom iskusnog vojskovođe Amra ibn al-Asa, muslimani ulaze u Egipat, u to vrijeme još uvijek pod bizantinskom vlašću. Osvajaju Aleksandriju, a time i zatvaraju posljednje značajno uporište Bizantije u Africi, čime islamska država izlazi na Mediteran. Halifa Omar nije ostao upamćen samo po vojnom širenju islamske države, već i po dubokim reformama koje su dugoročno oblikovale njene unutrašnje strukture i temeljno uticale na razvoj islamske civilizacije. On je uspostavio administrativnu podjelu pokrajina, te uveo funkcije kadija, sudija, guvernera i sistem organizovanog oporezivanja, čime je stvoren temelj stabilne državne uprave. Omar je također vodio preciznu evidenciju prihoda i izdataka, što se može smatrati ranim oblikom savremenog državnog budžeta. Kako bi obezbijedio socijalnu sigurnost, osnovao je javne kase iz kojih su se pomagali siromašni, udovice, siročad i ratni veterani. Jedna od njegovih najtrajnijih ostavština je i utemeljenje islamskog kalendara, hidžretskog kalendara, čije se računanje počinje od hidžre, preseljenja poslanika Muhameda iz Meke u Medinu 622. godine. Godine 644. dok je predvodio sabah namaz u džamiji u Medini, Omara je napao i smrtonosno ranio rob perzijskog porijekla po imenu Firuz. Motiv atentata najčešće se vezuje za ličnu osvetu i etničku napetost, iako šira politička pozadina ostaje predmet historičarske rasprave. Omar je preminuo nekoliko dana kasnije. Na samrtnoj postelji on nije imenovao konkretnog nasljednika, već je oformio šuru, vijeće 6 uglednih ashaba koje će izabrati narednog halifu. Vladavina Omara ibn el-Hataba predstavlja najintenzivniju fazu širenja islama i transformaciju male zajednice u organiziranu imperiju. Njegova ostavština nije samo u osvajanju teritorija, već i u izgradnji institucija, pravne prakse i društvene odgovornosti. Kao vođa, Omar je ostao simbol pravednosti, skromnosti i discipline, vrijednosti koje su duboko utisnute u kolektivnu memoriju islamske civilizacije. Nakon Omarove smrti, 644. godine, muslimanska zajednica bira Osmana ibn Afana za trećeg halifu, čime počinje novo poglavlje u historiji islamske države.